Hai menaze ting choma I zaiklum I awang riame maikram keu zidise tingkom chama jang kaizem dai mamai ting chuak dere insa paulia gaira dele Kedai rege ma chime meteorological agency mena mai kram keu zidise mamai ge kedai rege keune tingnai migze sungnamni bzegene kamuibe wangulei cheuza rangba gai blamge je chimi ra hangya rangai dai radele meteorological agency mena saje kedai regen mai kram keu zidise mamai ge keune tingnai migze sungnamni bzegene kamuibe wangra bze plinglei leusdu anuya hingra gale anuiramgya wangra malei za kamuibe wangze ngaura be bamramze western region of Europe North America, South America, Pacific, Atlantic zana Arctic gale zakachudle zai meteorological agency mena saza ai gedai rege kamuibe wangra bze hekeuza gedai ze keuna sangza tingnai mik sungnamni bzegena le zakachudle Zaina Nagaland gu Deputy Chief Minister Waipetana election gu hingde MOC te pangbe viral video ge ngobe Nagaland gu Deputy Chief Minister Waipetana viral video ge aigumze kloge pasuite me village chairman kloge matai me teme GB zane voting agent meze election tinge klomra meza hlu langto kamnu je kagane panui klege vote khaira hangge rangbe viral video ge ngodele zai mi hangsa mna kasang pling hangge ningailu je panui suidu haredi dele zane mi hangsa mena video kangge aigum je do comment te gaidele pachunim ra hangge zai mi hangsa mena wangdai bege kyangna BJP ge vote kai magje kagane Congress ge vote kai ra hangge du rangdele zaina Nagaland ge hanai kumgya comment Kwe zene ngobata geze Congress ne ten ki rahange du ngopet je lamuidele minagi ki mene Congress ge vote kai rahange rangben sara mezdu sebam dele zene Nagaland ge hanai koma Congress mene wangduina wang rahange du numaidele lesdu mi hangsa mene saje Nagaland ge social media gerune Congress ma chule je kachedele kagne peting wangai de zaine BJP ne chudai di acheutale je kachele Zane Aam Aadmi Party AAP gu leader Zai Delhi Minister ATC Marlina kachebe pui Assam ge haji kachomne hangge beite kyu gulei zaka chele Zai pa Assam ge haji kachomne hangge beite kyu bige Assam ge hanaikum Lok Sabha election bamra bige party lam ge na tarame candidate me hangge campaign te gulei zaka chele Za ATC Marlina Delhi Minister Assam ge haji kachomne hangge wangke bige Dibrugarh banai Sonitpur Lok Sabha seat ge na tarame AAP lam ge na Manoj Denawar banai Resiraj Kundinya Wing hangge road show zana public rallies te gulei za chele za ATC Marlina Delhi Minister Assam Dibrugarh ge na Maikram ke ji diset mamai ting choge wangke gu zaijige Dibrugarh district dulia jange road show te gu zana Manoj Denawar hangge campaign te gulei za kachedle kram ke ji skui mai design zana Timsukia district Margarita kachebe bam ge du bike rally zana public meeting du te gulei za kachele za Assam ge AAP lam ge nan tara hangge candidate mina hangchum Dibrugarh Sonitpur zana Guwahati Lok Sabha constituency ge jopedle kagana Guwahati Lok Sabha constituency ge AAP lam ge nan tara bepe Baben Chowdhury withdraw te dai ni lei zakachele Zane North East State Arunachal Pradesh ge naikom election ge Christian Mabone Congress candidate je ngakam rahange kamkeu gailei zakachele za Arunachal Christian Forum ACF menate tibe kramkeu zikachumai ge member manai denominational organization mejetu Congress meje ngakamra zana BJP candidate meje tarame constituency kana ge Bosiram Siram banai Nabam Tuki hangge tateura hangge rangailei zakachele za Nabam Tuki Arunachal Pradesh go former chief minister ne Congress lamgene West Arunachal constituency ge Kiren Rijju tahlid gu zana Bosiram Siram Congress candidate ne BJP state president Tapir Gauze East Arunachal constituency ne tahlid gulei za Arunachal Pradesh ge hanaikum kreuze dised Lok Sabha election bam rabze railang be face kram kil ji kreuze skui mai ge bam gulei za Assam Bongaigaon district Manas ngeu kigen znain takmai ge na point mina hangna je hadui na te ti je takai di bam chita di zelalei za chige ka klebe pepe Manik area gelei za chige na point mina hangminge be boze Manas ngeu ki ge zai club ra hangge tele zai chpau hi ge
Nui ze hadui na te ti dele zai chpo ninge bamme local mena mina hang chumdon ri pagai le ka gre mina hang na ta kai di bam chi ta di dele zai police mena banai bam chil ra hange ka pe beta du te dele ka gane pe lu mak le zai police mena chige ka kle be pe biza dai gum tak te sing ko me ka che bislam ze chil ra hange ka me je investigation lu la le ze ka chele Zane North-East State Manipur go Chief Electoral Officer CEO ne saze Manipur ge kaklebe petbigine puni ki nga ze relief kem gene vote kara me plane mina chang kai ze madai ze ai minge me la le ze kachule Zane Manipur ge plane vote kara bam polling station chang na ze high school ze ringe ze minge la muile zai che poro ge ze 50% na kaklebe pet bam le ze kachule Zane Manipur ge kaklebe petbigine puni ki nga ze relief kem gene vote kara hange special polling station rahe gai be ze rak school ze madai la muile Zane South India Tamil Nadu ge Wanglaba Lok Sabha election ge BJP gene tarabetu candidate Nainar Nagendran gu Zemna Meda gene Tirunelveli gene inkirze Tambaram railway station gene kacharangkang mi sei kamlakbe krol kuchum ze lakryak skui nim pele ze kachule ze police mena punui ze du nim na zane punui gu kacharangkang nim pet bezu sistelu ze income tax department meda ge pegain dele ze kachudele indai ko gu kacharangkang me kachubeze CDC lerahang Zana Israel manai Palestinian spy Hamas mekage Gaza ge reite bige Israel mana Israel spy mrame Southern Gaza ge reite mrame leineze gukumong dai kam deleze military spokesperson en znai kram ke zisna takmai ge sali Zana Delhi gu government ne Wanglaba Lok Sabha election bam zigene zana Rasilam gu kahni be bam zigene hazi mingyune sakje kamne be mro hazo zora hange namje kamton dra hang kamke gale je kachule namje kamton dra bje hazo zora be zana sakra be zana Delhi gu government ne Lok Sabha election bam zigene zana Rasilam gu kahni be bam zigene hazi mingyune hazo sakje kamne be mro namje kamtora bje kramke zikrevje ket kramke zikrevje sna kramke Kaise ket kram ke zing kaise madai genang kaise sro jana ka pe ke zing kaise ka chumai jana vote sei be mai gi du nam ja kam to ulei jaga chule Karnataka Bengaluru ge bam hange masui ka rebe Colombe petet to bi bam zana hadui ka rebe zidu to bi ze bam le jana tak mai ge Bengaluru ge lumbe bugu temperature degree 37.6 sang chang le jaka chule zating kum set ge Bengaluru ge hanai kumne lumlang le jaka chudle zana hadui du tingrui ke makbuji ge na peting ge rui ra peting ge chuna hadui here sang jala le jaka chule ai ge na mai ram ke ji de setting kum chang na jang kai je madai Mamai ting chua de rein sa po baza loi gai dele pi gai zai king gai nim le ne ze to dele